support Delhi. Mentoyu manpa upra marui support Delhi. Nak kalian joko Voice of the People Party ngiyong. Bupra lada udon bun lani udon watang marwairu. Hendak pendat ya ke kameram kum upra ban pe. La kalau ngapo assembly lani hapo Delhi hapo parliament. Utari upra. Bar hak jo por. Ngaku ban pen kenau. Ya kita kibaong leyu marwai ban pa ya upra support Delhi. Ni hapan hikai history yang ya kita kinong elam kiba pleng kila klep ya ke history jom kejat pendriu ke sungi. Ken ma pai ba kum kejat pendriu ngila pa teng ya MP support Delhi. UMP mdei tang baulet na ka seng traili kum ka jongi. Andai UMP ubalet kum utau independent MP. Berkat independent MP marwai lemon ulet support Delhi. Panjasat na kapata kecingge ke jonga ba ke jongpi. Baru tahu deh ubah hover nyota. Bon na preng jongi le sikla khamhe ke kerta. Le jual skau ni orang ba. Lada pimpa jual skau. Aku akan ya tu ipi. Bau ni orang ba. Ureu crowd berkat. Ubah mensuang ila pa you support Delhi. Ngan ya tu ipi. Bau let marwai kumu independent MP Henry kanam ba keburam. Kebau ayang ikum kejat benriu. Kadai kebabun. Lihat sih ngelak benom kimpat lak bangkot. Harus ngisi kiba mentawat kita ke bilapa. Nah kita ki parti kiba he ki parti ritor kiba sobun ya ke number ke tuki kimpat kot tang hemat kok siu dong ni urang ba. Uniu ba uniu tahu dari ba hover nyota. Bagian itu MP hakapor ke ba ulong MP. Nah kali ke jena ke jonga ke jompi hati Port Delhi. Laong ba laong kanam bar ke burom jong ni urang ba kalong ba. Haba Ukraine la kalong hapo parlimen lani sabar jong ke parlimen lada ki priu ki don daki hajar daki pau hajaru haba sien bala keren uba hover nyota yong ba mo kumong tin pareng pin drop silence ndam tang weiru ban keren siap ki plek jimot ki pensya ya ke skor ke suki namar balai namar haba Ukraine daki jing start Ukraine daki jing champagne bat Ukraine daki jing slur bat sibun kimat kijura ulara ulaya sat nam tajungi Port Delhi bat buat ke sarkar India ta kaporu ke pediang ya ke jing ai jingbat jong dia orang ba kini pat kiong hana leyu upra marwei Port Delhi kanong yepi lada ba hover nyauta ulai tangkum independent MP Dr. Ricky AJ Singkan elect kum kertong jong Voice of the People Party pat ba ken mau ke parti kadan hasenda ringkat pada trelang bat i lada idon Port Delhi bat kam komsan na kata kalong ba ke Voice of the People Party kali ke parti ke bau pat ba on ai ke jingkersan lada i ai ke jingkersan i penjop dan buron i Dr. Ricky AJ Singkan kan mau inoblet barway kena let pada pat ba jong kena ke jela hang thi Port Delhi kata kena ke Voice of the People Party oh gidan ki parti Gimana kalian menjadi ke Voice of the People Party? Ila ong na do shwa, aslam shwa men shwa. Ila won, ya kipat ba. Ila pentip ya kipat ba yong. Pat ba wanum bit. Kedon ke political party po ke jela ke jingi. Kibawan la ke jong kedur. La ke jong ke jersey. La ke jong ke uniform. Henry ha ka bakadu kidai kaju. Berkata kadai ka NPP bat ke BJP. Pat ba. So komen. Hari ini si kita mentah. Mano apa pensisya? Ndai syu ke Voice of the People Party. Ndai di maki kita pensisya. Nama balai. Hari ini kegenti kita mentah ke NPP ke so melong syu. Banyak kon la kajong. Nyabat perino bagi dai kawai. Bar ke NPP gong. Sya ini. Yang kon no tang mangi. Bat ke BJP ru ke sutu. Balala kayang mo kana ka boy sinu gong are. Ngin kersano ya kata ke parti ke jongi balai ingin tempat ya ke vote ke jongi ingin kersan ya kata kata apa ba pet kinur bantok hakabat jonga bat jongpi bat kabat solingo nalo kata kalong ba ke BJP pa ba ke parti ke badon bor bat ke balai dan bor tam empat don ke political party ke sensyar por India kom ke BJP ngait skampioi kai ke baca mau kai ke baca bat kani ke parti ke kopru akhir election ke pemerintah dak ke baong Mada kumno ngen yo sapo
o saus pa ki MP hangani election MP ka pemerintah kila ko perkat pi kat ke BJP ka ko periuk saus pa henry na poi hapok ke jela ke jungi perkata ka jo ke parti ke bekok sedali hapok megaliapan keserendar balai nama kila sautu ya ka jingklan jo ka voice of the people party bar kila tiang ya pi upai pa kem tiang ini no kila tiang yu upai pa nama upai pa dong sesong jong ka ri na ka jat penri jong i menta wat ka BJP kala i bo upai pa menta hapok jela megalia udah upai pa ubalasta mla ban penbet bat mla ban thiet kadai kata ka ba pelong iki banong ngenem sei kertong dan ingin kersan ya ke NPP larang ya keren ya ke UDP mo ya ke RDE ka ba sei kertong joki uai ke UDP bat ka HSPDP larang keren ni gini pai bang ong ngateng tengam kuak hiu taman keren ya gini ki parti riulum ki jongi balai ong ngampak ban keren namar balai kini ki ju ki parti Shua election la kejong dah lakut election haju bintang election ya pai ba sano ka nong rim mo sano ka nong rim jong kita ki bakam bagi e ya kari bakajat benriu pai ba ngem dei shu ki babiet nang SKP baro ni di babiet on ni ni baro ngem dei shu ki babiet upai ba mentau la start bat bala kampen start ini kani ke teknologi ini si pemerintah mau ngidam lagi ketiga jongi ya ke mobile leng bagi internet leng bagi YouTube hilak ban pet hilak ban start hilak ban sempang dong shua ba pinai ke vote ke jong pi hangani ke kenti ke pemerintah le kani ke wei le homework pai ba pet se ya ke history jong ke Indian National Congress pet ya ke history jong ke BJP pet ya ke history jong ke UDP pet ya ke history jong ke HSPDP pai ba lada pila pulih ke history ke joki penom ai ke vote ke jong pi yaki penom ai henry lada pi pulih pat ya ke history jong ke VVP tang arsnem pai ba rengeng scam pin kan telong ya pi ba pin ai ya ke jingkersan ya ke voice of the people party odan ki ba ong ni si ki pemerintah oh ki ba kentok ya ke voice of the people party ya ki parti terakhir ki jongi ong ki parti ki ba kotang apa kana para mau ki pen ada ke voice of the people party ko ang ngimkot tang hanapara bagila pin sisay kata hakasi ka ba ngilrung ningkong do hapo assembly kom kita ki MLA jong ka VPP hakasi ka ningkong marchun sedang ka assembly hakajingilam jong president rangba jongi baro sawot ngilayeng rangba pan persya ya ulat ubakran na katin hindi hapo assembly denam dai pada odam ki bong Jian yang dikertong MP pemerintah mo ubat persya hindi na poi sipo parlemen na kran hindi ni lo subi baik malakapur na sosnay ya kita kinong ilam kibakwa pada bakam mela dia begini kinong ilam na kimpat tip ya ka rules and procedures mo balik ang VVP ka persya ya ulat pan kran hindi apo ka jela ka jungi apo yang darbar tauan ka jungi kan itu MP kadikat kum ki an bat ki kendon namar as for the rules and procedures of the house Apo ka Meghalaya Legislative Assembly laban keren tang lightly kijat ketien kawai di ketien English kabar di ketien Khasi berkabalai di ketien Garu uni per warnai berkeren ke Hindi apo ka jela denam dai warnai berkeren margi ngem dai ka jela ka berkeren ketien Hindi ngem dai ka jela berkeren ketien Hindi but as per the rules and procedures of the house kamsya pai ba Day naman kata ngiyang rangba. O kini pergi ang na jet itu ngiyong ngem day bagi persya ekten hindi. Ngem persya eno no ekten. Kidon la ka jong ka door. Kidon la ka jong ka hop. Henday ha ka jala ka jungi ngem sya. Namar kam day ekten ka mangiya keren. Day nam day. Henday no onge kita kibak kam melodi bagi kinong yalam. Onge ki blengtang ya ka rules rukim patip. Rules and conduct of the house kim patip. Taruh kilalong emeli. Kilalong emeli, mo hang ni kamsya henry ganong ya pi siapa parlimen pakasya as per the rules and procedures of the parliament kasya ban keren na hindi ndai ta hindi sya ban keren na Tamil sya ban keren daga Bengali na marabalay kita kiktian balay itu daga kernet ka bapra
jong ke Constitution of India la ban keren ong haga jaga bakin tresiton mo ban penrung no wot ya ka tien khasi hapo ka kernet ka ba pra I kumbakile kai pemen ya kata adalah ban perung lesi dak tien khasiru lala ban keren hapo parlemen oh pai ba na trai khasai ngi ngem dei bagi wan man ketho ani itu baro ki bang keren kemdei ki ketho ane kene ki jing pensai ngidan ka hok ban pensai haba ki wei ki persang ban penstu pakla yo pai ba ngi wan hang ni mdei ban ketho ngi wan hang ni ban pensai lada ta ki wei ki amba ki seng ki parti trai ni ki kot tengah kana para henry ka VPP ong MP marchin rong hapo ka assembly ka sien ka bandingkong la banai ka ya ka VPP keleng keri kan dia tu MP kali ka jing sisa hadian kan to ka dia banai ngayo ikalat balik sepo Mumbai hakawai ni ki conference bani kendu ya kinong tawan na baro kari India naglai kendu klai klingi yung pidai na ka jelayu yung na po me kala bat hadian na taglong pidai na ka party you yung idai na ka Voice of the People Party marchin nang munta kita ki perlu MLA ki jungi napo Nagaland napo Mizoram napo Kerala napo Tamil Nadu kyong kamdai ka tu political party ka bayang persa yu lat menagani yang hoit kadai oh ngai oh ki perlu ki jungi napo Nagaland perlu MLA di yang ngiru ila sosial ngiru soyo obor lang yang namarwat aga jela ka jungi 4 don badut ke VPP katakan ini VPP kamkot tang khanapara henry ka thong ka jong ka VPP kalong kumni pa lada kiwei kyong kita ki party rithor ki bakan thopro ki political party ki bamin ajla jongi menta kila sohe ki party rithor kyong no ki keren ban bagi ki party ki kot tang apo khanapara henry ka VPP kalong ka kubor nang mata jongki rengkat batpi pai bang yong ngin bu ya ka thong baka VPP gong ringkat lebat pi pai ba ladaki kiong ba ka VPP dan ka party rilom ka kot tang khana para manginong ngin berkot no iki party rithor patang hadu khana para ngin ma elak chuki bakin rung sapo ke jela gi bakin penia ya ka kami yang ka kamsem ka jonga bat ka jong pi katari ka thong ngin scam ngin ya tresiton man penorong one election MP menta kecil kesal ka pura ya ka Voice of the People Party one election MDC ngin pensong yu pra hapo assembly lana kadai hang ni hapo Jai Hills lana kadai Shathi sapo Shillong ngin pensong yu pra but one election MLA patpa ngin num paklalenti ngin ya sha bat ka VPP kumba piang dot patpa kan song ban sinsar ngalingong ngin bu katong baga VPP kan poi ban sinsar marwai hapo kani ka jela ka jingi badai hangta pai pa ya ki jingang not ki jongpi sedang ban pen urlong nadu baga VPP kan song hakapur mentang idon hapo opposition andai pai ba wat ngidon kan sawat singanam kari baga chat bendrio singanong kan utam la di pensong ngi hakapur perkhat la di pensong ngi hakapur perkhat pai ba oh don kiba persang ban wat dong ru ini don kiba persang ban penstu bakla kami dia bakal reservation policy ban keno ini ena ngat terkenal ki pai ba ka VPP ha kali election ka balada mendai tang ka VPP ka babo hakimat jingkular de manifesto banong ba lada ka VPP ka wana ka bor kan review ya ka reservation policy kiwei political party ru kile kibu kiwan supai ba ha bakut election ke VPP ke songa kalian persya kita ki parti bagi dan hapo ke sorgar ndai kita pat siap jarjar ndai ka bakham sosi pai ba kalong ba shwai kata pen ke mau pi haus nam khat khandai arpo ha bala pentri kam ya ka rooster system pi mau jayu ha balai kam hapo ke jalan jui lada don khat art lagi pos yau khasi lamang tang lai lani arpus kababuan ka balik sa kita ki parlok garu ke jumi sai kita ki MLA ki jonga ki jongpi ki ba iet ingi upai ba iet ya kari ba kajat benriu ki siap du ta kapur ki leyai ki kraniai ki don ha ka MDA wan lai da ka baburam sipo na ki minister ki dei na kajat benriu ke jumi argot ki dei na ki parlok garu ke jumi sadu kita ki sipo kita minister ki jongi haba pentri kami ka rooster retrospectively
Nado kandai spa nyo puar. Kalau kata, oh sibon kiki pagi yang mentosu. Banpa sekali kikun apa kumni. Dalai kamyo kamsu. Nyale yun light stang light lagi pus. Bon kila kenyum kila ut. Kiki miki papat kisama. And pengen mau ke Voice of the People Party kam tanah kapor. And kala kular yung pa ba. But hadian election yung wat lagi dalam opposition. Ngirantang sawat ngem ut ngem kenyum. Ngem ang balik hijit.